na Arsenal irakubiswe. Aston Villa yikubise igitego cyo ku munota wa nyuma. Hanyuma Unai Emery yakomeje kubangamira Mikel Arteta. Imikino 6 bamaze guhura, Unai Emery yatsinze imikino 4, hanyuma Arteta atsinda umukino umwe, banganya undi mukino. Aston Villa ya Unai Emery yatsinze ibitego 9, mu gihe Arteta yatsinze ibitego 6. Imikino 3 Unai Emery yayisoje atinjijwe igitego. Niki wabonye nk'ikosa Arteta yakoze mu mipangire no mu misimburize ritumye ikipe ya Arsenal itsindwa? Bibutsa ko Aston Villa itsinze umukino wa 7 yikurikiranya. Aston Villa bihaga kuri Villa Park nta mikino. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Abasara b'ikipe ya Aston Villa barabanza gatoya cyane bakambika imbere za mu rya Arsenal. Barawona na gato cyane barawucangarange umusatwa n'ucaza utanga kwa Portoresi. Portoresi arambura umupira muremure cyane asanga zirakosa na matkashi. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Matikashi abasore bahagaze nabi cyane umusatwa Berekeri yaze. Berekeri yaze na Karafieri bahagarara Mambata. Matikashi abaca muri umwe batera ishoti ikomeye cyane umunyezamu arya. Akubitwa akantu kandadatata. Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Aston Villa mu rugo mu gitondo cya kare kwa 37 umukino umusatwa Matikashi ariya. Umunyezamu David reba mucisha umupira hagati y'amaguru. Arsenal kimwe, ndayibeshyeye. Aston Villa kimwe, Arsenal ubusa. Karabaye. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Bayita Villa mu gitondo cya kare tereka bitoro cya mbere. Bamwita Matikashi tereka mu massive. Aston Villa kimwe, ikipe ya Arsenal nyuma yo guhagarara y'ikosore bayo muri defense kayamaze kugitamira. Bukarabaye rero. Ba defense nabi cyane cyane Eze no match nubwo yamwizi ariko nyine yabwiraga ntago Eze kumprefera ku ruhande. Martinelli biga mu match nkingize bukugora. Trossard wahaca. Trossard nyine arahari ariko buriya ukeneye ko numuza gutanga arwaye. Martinelli se narwaye. Ari kuri bench. Martinelli. Reba rayo ya. Ejo ntuze nabuze ko Martinelli ahari. Abonye Jesus. Amarusha ko abonye Jesus. Amazina arasubye ko ari mora. Martinelli ahari. Match nkizi sa ko agatuzo kugaruka inyuma. Aragufasha. Yiyimye shuwa rero. Ko mu winga rwose. Namba duwekerega ari kwatera. Reka turebe. Eze no mukinyi mwiza ariko iyo ari guca ku mpande mabona nta abasanzwe. Babona nta contribution nini cyane. Burya no muri nuzana kuko bariya muri Crystal Palace ntago bakina bawinga, bakina fullbacks. Abana bakiri bagize rero yahitagaruka gata nk'umwataka wa kabiri. Urukumva fullbacks zirimo Tyler Mitchell ndetse na Munoz nizo bagazigenda zica ku mpande bakata imipira. Eze rero atagegarukira hagati mu kibuga. Reka turebe. Igitego cya mbere Arsenal yakiriye. Reka turebe akora nanone ni kona ikipe ya Aston Villa. Kora ikipe ya Aston Villa amanota 38. Aston Villa irimo kugenda kabisa. Uwo bitaye zihagaze mamba atari rwose. Bana Karafieri kutwira kuri YouTube. Gusa Karafieri arimo gutegeza ndavuga ati wenda Magini yakina. Ngahita ngukura. Asa ujya kuburuka Magini. Ariko nuza Eze we yahagaze nabi cyane. Eze yahagaze nabi. Ntago Dikana agakinnye n'umutwe. Dikana kuyega ko ari inyuma. Irabaro Dikana arayikinnye kugira ngo igaruke igere kuri kuko yatayikina irabaro kugera hejuru. Agomba kuba yikinye gusa asa n'uyisohora akayisanga kuri Eze ahagaze. Akayita yasanga kuri Eze. Reka turebe ni kona ikipe ya Aston Villa. Ichachaki bunda. Bamwita Leandro Trossard. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Asana baravuga bati bakoze koza Aston Villa bakirigisa inkuba. Aston Villa yasanze inkuba iryamye igira ngo ni isake. Iyi koza gatoya cyane mu kirakora k'inkuba irazamukira kubita pa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Umupira bukasakara ukatagaciye cyane umunyezamu agize ngo arawukuramo. Usanga umusore atwara Leandro Trossard mu
Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Leandro Trossard na Braga gira kabisa imbere y'izama mwita Leandro Trossard kimwe Aston Villa kimwe iminota 52 umukino haracyari mu gitondo nyuma y'iminota 7 gusa Arsenal ikoze reaction y'ukuri. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Bamwita Leandro Trossard akora akazi gakomeye cyane uyu musore terekamo igitego uriyo wemera kapiteni ashatse bita iyo umuntu witwa Leandro Trossard ari mu kibuga Arsenal ifite amahirwe y'igitego menshi. Birakibonye Trossard ntago bamuzi, ntago Trossard anajya amenye uwo ari we. Leandro gerageza uburyo rumupira utengera kundi ruhande kuva yari taratera mu izamu shot on target. Oya umunyezamu nabonye azifata da nizo ku mpande uretse umupira wa Bukayo Saka avanyemo hejuru gusa ariko chances ziri clear. Bukayo Trossard yaje icyo uroshemo igitego kikajyamo nicyo Trossard yaje mu kibuga ibyo bintu byose biba bishoboka. Defense tangira kubona akazi, umuzamu abona akazi. Na fire hari ikizere we Trossard mu kibuga ibintu byose bishoboka. Pera gacha cyane pira utakaje umusore twamvuye monana hagati mu kibuga Sarabengera irawusubirana kontrole gato cyane ku mpira tawushiranze umusore twa utayizamu cyokere. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Abasore ba Aston Villa ku munota wasoza match bafata Arsenal barazamura bayigejeje mu gasongera kanya bushingitwa baratera bashyira ku ivi onayimera turaguritsa. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Abasore ba Aston Villa baturakoze cyane natwe Fry Mama turayirya. Abasore ba Aston Villa mu rugo kuri Villa Park banga kuva kwizima umusara witwa Emiliano. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Umusara w'Ubufaransa witwa Kamara intambara ikomeye cyane yari umupira utanga kwa Buendia. Umuzamu wa Arsenal yaragerageje gukora ibye abandi bakora ibyabo umupira urangujya mu izamu hariya. Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Munota 94 match inarangira abasara ba Unai Emery babwira Arsenal bati wabatwara kubonye twakugize kame nkabyinane. Arsenal imbere Unai Emery yabaye ngizangoma. Arsenal imbere Unai Emery rakubitwa nk'ikirago. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Igitambo cya weekend kitangiye mu gitondo cya kare. Arsenal bagitambo cya weekend bamwitabira na Buendia. Aston Villa match over. Aston Villa 2 Arsenal bayikubise ku hanyuma mana we. Jumbo Lash, stay inspired. Match is over. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Ikipe ya Aston Villa ikora akazi gakomeye cyane ku mwanya wa kabiri none hanga muri live. Amanota 30 kurikiye Arsenal y'amanota 33. Match arikomeye cyane. Ikipe ya Arsenal itakariza umukino kuri Villa Park Stadium. Match arikomeye cyane. Irabyikoreye. Ariko ni bya bitego nagiye ari bitumwako. Abasore Arsenal bagerageje kudefanda. Baragerageje pe. Bahagaze nabi. Oya umuzamu barayikuyemo. Sibyo? Ayishyira he? Ayikuramo. Muno koze kosa bya mbere. Mwita yinkabe. Ya defanda na kwimera ni hepfo. Adefanda baro ajya kuyishyira kuyirengura imbere y'izamu. Uravuga ihese. Ingiba barengeje. Bayisabanaga nibyo. Niwe defanze nabi. Yahita yikina. Ye kukina akashyira imbere bakabya. Ara amasegonda yarayanyuma.
umusore bita Emiliano Buendia yatasoza akazanga dushimira abantu twabanye Fuadi mu kanya match zigiye komeza nihigiye kurikiraho match tugiye kubakurikizaho kuri BNB ni match ya Chelsea na FC Bournemouth Manchester City na Sunderland izo match bagiye gukurikirana none live kuri BNB Kigali FM dushimira abo twabanye bose kuri BNB Sport Bar bwo gahunda zirakomeza mu kanya kuri match ntabwo banyuze amaso gatoya kagenda uri ko byifashe abavandimwe baraseka ngaha bishimye cyane ati Fuadi ni mubi cyane akoze iki ubiteye ikwihuta ni bwinshi bafana barishimye Aston Villa n'abasore bose basangira bagira sabana abandi bungu nagira ngo nabimi nabaza Arsenal bishimye oya Arsenal ntabwo byaba bishimye kandi bo ko babaye ibyo barababaye barimo baraseka cyane hanga na utumwa no guseka yakayemo gaseka kabaye Arsenal bihangana nta kundi reka tubashimire ariko nyine na Arsenal gutsindwa umukino wabyumva harimo imvune nyinshi bazanye Torosari ngagerageze nawe itasohoka harimo imvune nyinshi ariko na Shwambiza umutoza kuri muri 11 ariko Arsenal wayumva ntago watsinda zino kipe ufite zino mvune zimeze gutya cyane byagoranye ikipe Aston Villa yari nziza bajya gukina ikipe ya gatatu bayisanze mu rugo itiba ariko cyari ya mbere nta kipe kuri umwanya wa mbere by the way abantu babyumve nta kipe nimwe reka da nta kipe nimwe yakora Arsenal umwanya wa mbere uretse Man City kwegera no kwegera ko ntiyikuraho no kwegera ko ntiyikuraho kuko nka Manchester City mutsinze umukino wayo yagira 31 sira risigara amanota 2 asigaramo amanota 2 y'ikigero indi journée rero kuvuga indi journée Arsenal ari kumwe nande ikipe itagutsinda muri Premier League 4 oya ariko bibaho ko match yagira ntuze katoye match ya kabiri Arsenal next game Arsenal next game izaba ifite Wolves nta kintu mu rugo uruvuzanga bashaka kuyabona izaba iri mu rugo kwa mu gihe Aston Villa yo izaba igiye kwa West Ham nayo yata iyi ni match ya karindwi iyi match ya gatandatu unayemera atsinze kurikiranya apana kunganya oya ni muzima urukumva batangira gutsinda abandi n'uganda no gutsinda Manchester City match ya gatatu oya igiye match igiye gukina Sunderland kwanza igiye gukina Sunderland mukanya Man City mukanya yayitsinda Sunderland wabonye bire ko Liverpool oya tari mu rugo nta yari kwe mwuka tari mu rugo ntago igitsinda none se yari ariko yananganya nese ntabwo renganyije ni Firdi ntabwo atsinde Chelsea Stamford Bridge yanganyije ni Firdi yakubije Tottenham wayo bavuze se ni Man City erega Tottenham erega Sunderland yakubije Tottenham wayo Sunderland yakubije Chelsea wayo Sunderland yanganyije na Liverpool wayo wagize biroroshye ikipe yanize y'ubuserie na Aston Villa yabikoze saa 7 ndi wicuka nta kintu nakwizera banga ushatse wabyizera reka tubashimire rero ndi kumwe na Sunderland tuye mu kanya niyo match igiye kwikira hanga ndetse n'ikipe ya nari nziga nayo kintu umutsi na Liverpool match zirahari abantu bose match zirahari saa 9 n'igice n'izitsi